Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u program Prvog TV i našu emisiju. Naš današnji gost je istaknuti bosansko-hercegovački književnik, esejist, publicist, na posljedku i novinar, gospodin Ivan Lovrenović. Gospodine Lovrenoviću, lijep pozdrav i dobrodošli u naš program. Dobar dan, hvala vam. Za početak, možda najaktualnija tema ovih dana je zapravo dolazak treći po redu do pape u Bosnu i Hercegovini, ovoga puta svetog oca pape Franje. Možete se ukratko osvrnuti na ovaj dolazak, njegov značaj ovog posjeta i u državnom, i u nacionalnom, i u vjerskom smislu, i pogotovo u jednom posebnom specifičnom kontekstu u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, ali i vezano za političke prilike unutar zemlje? Prije svega moram reći da ja nisam nekako posebno opremljen i kompetentan da komentiram ovu vrstu i ličnosti i dolaska. Mogu govoriti samo zapravo kao običan zainteresirani građanin. Puno je komentara, što je i logično kada se tako nešto događa. Puno komentara u javnosti najrazličitijih. Moj neki osnovni osjećaj je to da je, i to dijele vjerojatno manje više svi ljudi dobre volje, osnovni, dakle, osjećaj moj je da je to u nekom, ako ništa drugo, simboličkom smislu za Bosnu i Hercegovinu dobro i korisno i važno, jer je Bosna i Hercegovina, što je vama vrlo dobro poznato, davno sišla sa prvih stranica, kako se to kaže, svjetskih medija, sa agende svjetskih političkih važnih foruma i kabineta i tavori svoje dane negdje, što bi se reklo, u zapećku svjetske javnosti i svjetske pažnje. Sad, kad se događa, dakle, ovako nešto, sama osoba i ličnost pape rimskoga nije u političkom smislu nešto što ima veliku učinkovitu moć, nešto što nije ličnost koja može mijenjati odnose, pogotovo ne brzo i javno, ali u nekom drugom smislu ima veliku težinu, ne samo, kako se to obično kaže, kao moralni autoritet, što ne mora znači zapravo u današnjem svijetu ništa, nego ima veliku važnost kao figura koja je, to svjedočimo u vatikanskoj politici, zapravo već negdje od onoga legendarnog pape Ivana XXIII. Kao figura i kao dužnosnik, državnik prije svega, koji je otvoren prema svijetu. Za razliku od prethodne papinske politike i stila koji je bio stil zatvorenosti, nepojavljivanja i tako dalje. To je, kažem, od pape Ivana XXIII. Pa preko Vojtile do evo i ovoga pape potpuno promijenjeno. To je jedna zapravo spektakularna promjena. To su sada ljudi koji se pojavljuju u javnosti, koji idu među mase, koji idu naročito, recimo, među siromašne. Ovaj papa je to već pokazao, možda ne u nekom brojčanom smislu, ali ako pogledate gdje je sve išao od početka svog mandata, vidite da je to vrlo pažljivo birana, to su birane sredine gdje su u pravilu najsiromašniji, najugroženiji i gdje je uglavnom miješana populacija, vjerski miješana, etnički miješana i tako dalje. Konačno i sama ovo što se dogodilo prije izvjesnog vremena i čemu je, mislim, nezasluženo malo pažnje poklonjeno, barem kod nas, recimo to veliko službeno priznanje Vatikanske države, države Palestine, to je nešto što u simboličkom smislu zaista govori jako mnogo o tome šta to sad nova ova papinska politika, prema čemu ona to teži. Ja bih rekao prema većoj, ako se smije tako reći, prema većoj pravdoljubivosti u političkim međunarodnim odnosima. Ja gledam to prije svega sa te strane. Naravno, papina posjeta ima i vjersku dimenziju i tako dalje, ali to je već nešto što ja zapravo i ne bih komentirao, jer će to mnogi drugi uraditi puno bolje. Da.
Papa dakle dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Njegova dosadašnja praksa je zapravo u manjoj i većoj mjeri bila posjet tim, kako rekao ste, rubnim područjima gdje postoji trpeća crkva, kako je jednom prilikom rekao. No, u Bosni i Hercegovini žive jedan od 3 konstitutivna naroda, to su naravno Hrvati. Ono o čemu danas želimo svakako progovoriti jest izlazak drugog sveska enciklopedije Hrvata u Bosni i Hercegovini. Vi ste u uredničkom vijeću. Što zapravo u ovom trenutku možete reći vezano za sadržaj, odnosno što donosi novo drugi svezak? Da, Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine, kako se službeno zove taj projekt, dovršen je sad njezin drugi svezak i ja sam ušao u uredničko vijeće tog drugog sveska. U prvom svesku nisam bio. A drugi svezak je bio to je tako naredila logika abecede, jer enciklopedija ide abecednim redom. Za drugi svezak je ta logika odredila da se u njemu nađu sve zapravo najveće, najteže i najvažnije teme, kako se to kaže, enciklopedijske jedinice. I to će, ja mislim, ostati kao trajno obilježje baš toga drugog sveska. To je svezak, dakle, koji ide od slova E do slova J. I mislim da je svim imalo pažljivijim gledateljima jasno o čemu govorim čim spomenem raspon između ta dva slova. Tu je, zbog te logike abecede, dakle, trebalo je uložiti zaista jedan ogroman, ne samo trud, nego i ogroman znanstveni, istraživački i konačno spisateljski, oblikovateljski napor da se sve to i unutar samog sveska harmonizira koliko je moguće više i ujednači u nivou obrade, ali i da se svakoj od tih pojedinih tema na dostojan način pokloni odgovarajuća pažnja. Zašto to naglašavam? Najbolje je govoriti o primjerima. Recimo, po logici abecedarija u ovom svesku našle su se teme, to su ove velike makropedijske teme, a recimo teme Hrvati, misleći naravno na Hrvate u Bosni i Hercegovini. To je najkrupnija, najveća, najobuhvatnija jedinica u ovom svesku. Zatim tu su teme kao recimo Franjevci. Franjevci u Bosni, Franjevci u Hercegovini. Zatim recimo tema Hercegovina. Zanimljivo je to, ljudi koji se time ne bave nešto posebno, možda i ne znaju. Zanimljivo je recimo da je Hercegovina kao enciklopedijska tema zapravo nikad nije obrađivana kao zaseban pojam. Mi smo imali i sa drugim nekim temama isti tu pojavu, ali recimo Hercegovina je jedna baš takva tema koju je trebalo u enciklopedijskom formatu obraditi u svim njezinim aspektima. Dakle, počev od onih bazičnih geofizičkih, geografskih i tako dalje, do historijskih, kulturoloških, etničkih i svih drugih aspekata koji se moraju obuhvatiti kad se radi enciklopedijski makro članak. Tu su i druge, recimo, tu su sve teme vezane za Franjevce. Rekoh, Franjevci u Bosni i u Hercegovini, pa zatim Franjevački samostan, to su sve zasebne jedinice, pa Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini i tako dalje. To odnosi, tu su naravno i druge teme, recimo, vrlo važna, vrlo zanimljiva tema, iako će neki reći da se ona ne veže sad nešto posebno za Bosnu i Hercegovinu, ali je i po logici abecede, a i po logici nekog sadržaja krupnoga horizonta ušla u naš abecedari i obrađena je izvanredno. To je Jadransko more. To ja preporučujem recimo čitateljima koji budu imali u ruci ovaj svezak da posebno obrate na to pažnju, jer je to jedna prekrasno obrađena tema, također ne često obrađivana u ovom leksikografskom formatu i smislu. Pa su tu teme Jugoslavija,
što je naravno, kada se gleda iz današnjeg aspekta Bosne i Hercegovine, Hrvata u Bosni i Hercegovini, na svoj način ponovo izazovna tema i tako dalje. Ipak se vraćam na onu početnu informaciju. Najveća, najkrupnija i najizazovnija tema u Svesku bio je članak o Hrvatima Bosne i Hercegovine. I tu se je pokušalo, to će biti sasvim sigurno članak i tema u ovom Svesku koja će izazivati najviše pažnje, vjerojatno i najviše kritičkih osvrta, jer je po prvi put, ali zaista po prvi put, u ovoj leksikografskoj praksi na ovim našim jezicima, to je prvi put da se ova tema, dakle Hrvati Bosne i Hercegovine, obrađuje kao nešto zasebno, kao tema jednog velikog enciklopedijskog članka i to, rekao bih, što je vrlo važno, iz perspektive Bosne i Hercegovine i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne iz neke druge perspektive, ne čak ni iz perspektive Hrvata kao cjeline, nego specifično vrlo iz perspektive Bosne i Hercegovine i unutarnje perspektive Hrvata u njoj. Zato je taj članak, kažem, važan, premijeran i zato će on sasvim sigurno izazivati veliku pažnju. Nesumnjivo da će izazvati veliku pažnju, međutim, evo, htio bih vas pitati što je to u enciklopediji što je eminentno hrvatsko, a zapravo što je to što je i drugo? To je zapravo najvažnije pitanje i na njemu sve počinje i sve se završava. Rekoh, projekt se zove Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine. Taj naziv može na prvi pogled izazivati ovako malo neke neobične reakcije, kontroverze, šta sad to znači. To znači vrlo jednostavno, barem bismo mi htjeli da je tako, to vrlo jednostavno znači ovo. Potrebno je bilo ovakvim jednim projektom, a tu je važno reći, iako to gledatelji sigurno znaju, ali je uvijek važno ponavljati. Jezik enciklopedije nije jezik emocija, nije jezik sentimenta, nije jezik nikakvih obzira. Jedini obzir koji u enciklopedijskom radu morate imati, to je obzir prema činjenicama, prema informacijama, prema istraženosti činjenica i prema nekoj, recimo, takozvanoj istini. Kažem takozvanoj zato što nikad nema konačne istine ni o čemu, ali je to težnja enciklopedijskog rada. To govorim zato što je to vrlo važno da se shvati šta znači Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine. Ono znači jednostavno ovo. Bosna i Hercegovina je jedna cjelina, povijesna, kulturna, danas i politička, kao nezavisna država, a unutar nje žive njezine različitosti, etničke, kulturne, vjerske i tako dalje. Jedna od tih različitosti njezini su Hrvati i bilo je jako korisno, jako važno pokazati na koji način je to hrvatska komponenta u Bosni i Hercegovini jezikom činjenica prisutna kao njezin integralni dio i odnos između te cjeline koja se zove Bosna i Hercegovina i od njezinog dijela koji su Hrvati. Taj odnos koji je uvijek, kako da kažem, dijalektičan, koji je uvijek vrlo dinamičan, uzajaman, jedno bez drugoga ne može, ali je važno pokazati kako to jedno s drugim funkcionira i kako jedno bez drugog ne može, a šta je opet važno, da taj odnos bude harmoničan i da ne bude odnos nekakvog razdora, nego obratno odnos težnje ka harmoničnom životu te cjeline. To znači praktično, govoreći o ovome svesku koji smo napravili, to znači praktično da je, recimo, u materijalu koji se obrađuje u svesku težište naravno na onome što je tu hrvatsko, u smislu kulturnom, političkom, historijskom, u smislu činjenica,
pojava, ličnosti, događaja, ali će čitatelj dobre volje primijetiti vrlo lako i vrlo brzo da se i svim drugim pojavama u Bosni i Hercegovini u tom svesku posvećuje adekvatna pažnja, s obzirom na to da je riječ i o enciklopediji Bosne i Hercegovine. Taj preplet između hrvatskoga kao nečega što je nosivo u ideji i cijeline bosansko-hercegovačkog prostora, to je zapravo definicija ove enciklopedije. Evo ukratko, oko kojih je zapravo pojmova bilo najviše prijepora, a oko kojih najviše suglasja zapravo? Moram to reći bez ikakve potrebe i namjere da bilo šta uljepšavam. Prijepora zapravo nije bilo. To i jeste, što se mene tiče i mog iskustva u ovome radu, to jest možda nešto što je bilo najbolje, najljepše, najproduktivnije. Rad je tekao u svakodnevnici tog pripremanja, rada, pisanja, redigiranja i tako dalje, a bilo je par sastanaka ovog velikog uredničkog vijeća koji su protekli dominantno u tonu radnom, harmoničnom i u tonu suglasnosti. Tu i tamo su se pojavile neke različita osobna gledanja na neke od pojedinih pojava, događaja, ali toliko minorno i beznačajno da se zaista ne može govoriti o prijeporima. Sad, to sam već spomenuo i moram ponoviti, prijepori se mogu očekivati sada, nakon što se svezak pojavi u rukama ovih čitatelja, i toga će sigurno biti, ali ja se tome na neki način radujem, jer će to značiti dvije stvari, ako do toga dođe. Znači će dvije stvari. Jedno, da su ljudi zainteresirani, što je najvažnije, i drugo, znači će da, kako da kažem, sve te teme koje spominjemo i druge koje nismo spomenuli, to su teme našeg života, naše suvremenosti. I one po prirodi stvari su otvorene tumačenjima, pa čak i oprečnim tumačenjima, pa i polemikama. I dobro je da je tako i ja se radujem prijeporima svim, osim onih koji će biti zlonamjerni. A nadam se da takvih neće biti. Slažete li se da je neka vrsta, rekao bih, paradigme hrvatsko, a bosansko-hercegovačko Ivo Andrić? Pa u dobrom smislu da. Da. S tim da sad ste dohvatili jednu temu koja je u ovom pogledu u kojem govorimo zapravo beskrajna i ne može se nikad do kraja u stvari obuhvatiti i definirati. Tu je jako važno reći da je ovo, kad kažemo Ivo Andrić, šta smo rekli prije svega? Prije svega smo rekli jednu književnu činjenicu. Dakle, Ivo Andrić, to je književnost. A kad kažemo književnost, to je jedan prostor ljudske slobode, ljudskog jezika, ljudske imaginacije, stvaralaštva, koji doista, pogotovo kada je riječ o velikoj književnosti, koji doista ne podliježe nikakvim granicama i nikakvim našim donekle prirodnim težnjama da stvar, kako da kažem, da stvar uhvatimo, da je definiramo, da nam se ona konačno kaže u nekoj svojoj definitivnoj cjelini. To sa književnošću to ne možete uraditi. Književnost Ive Andrića je takva i njegova autorska pojava je takva da se ona ne može ukalupiti, dakle, ni u jednu definiciju, ni nacionalnu, ni kulturološku, pa čak ni književnu, jer to književni teoretičari dobro znaju kad govore o Ivu Andriću. On je, recimo, u nekom strogom smislu žanrovski neuhvatljiv. Govori se o njegovim romanima, ali onda se odmah kaže kako su ti romani zapravo negdje na rubu nečega što jest roman i nije, i tako dalje, i tako dalje. Tako je to i sa hrvatstvom i sa Bosnom i Hercegovinom kod Andrića. Jeste on i hrvatski pisac, naravno, i to u jednom vrlo eminentnom smislu, utoliko što je on pisac koji
koji je kao nijedan drugi u našoj historiji književnosti književno oblikovao sudbinu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ali ne tako da bi se on nešto posebno bavio Hrvatima kao takvima, nego tako što se on bavio ljudskom sudbinom, rekao bih pretežno ljudskom sudbinom u zemljama kakva je Bosna i Hercegovina ili šire rečeno Balkan, ljudskim sudbinama, dakle, na toj nekoj fluidnoj, u situacijama fluidnih sudbina, identiteta, dodirivanja različitoga i tako dalje. Smjena epoha, vremena. Da, naravno, smjena epoha, historijskih lomova. Tako da to je zapravo njegov prostor. I ako onda hoćete da ga definirate i u smislu neke nacionalne i kulturološke ove definicije, onda ona mora biti puno šira nego što je čak i Bosna i Hercegovina, a hrvatstvo pogotovo, ali ni srpstvo, pa čak ni to jugoslovenstvo o kojem se s pravom govori kad se govori o Andriću, jer on je u političkom smislu formiran kao pripadnik jugoslavenske ideje davno prije stvaranja Jugoslavije i ostao je toj ideji vjeran do kraja. Ali ni to nije dovoljno da iscrpi njegovu tu književnu i književno-filozofsku, da kažem, dimenziju. Da. Svojedobno ste zapravo objavili jednu veoma zapaženu knjigu Hrvati u Bosni i Hercegovini, agonija jedne europske i orijentalne mikrokulture. Zapravo, u naslovu se mnogo toga sugerira i govori. Vjerojatno neki naši čitatelji, odnosno gledatelji koji se nisu susreli sa tim štivom, možete reći u čemu se zapravo ogleda ta agonija? Pa, prvo moram reći da je ta knjiga plod, koliko je naravno plod mojih nekih trajnih promišljanja, još što bi se reklo od malih nogu i iskustava, toliko isto plod jedne vrlo specifične konkretne situacije. To je situacija, ako se malo prisjetite, to je situacija negdje neposredno, u godinama neposredno poslije svršetka rata, dakle krajem 90-ih i na samom prijelomu stoljeća. To je situacija u kojoj je priča o Hrvatima u Bosni i Hercegovini bila, ona je i danas otvorena, ali tada je bila na jedan za mene barem, na poseban način bolno otvorena. Otvorena na sve strane. I u političkom smislu, i u smislu, naročito u identitetnom smislu. Ja mislim da je ona u identitetnom smislu i danas još otvorena, iako će mnogi reći da je to završena priča. Nije, kao što te priče nikad nisu do kraja završene. Ali tada je bila posebno bolna, otvorena, zapravo nama samima nejasna. Politike koje su se u ime tog identiteta vodile bile su katastrofalne i tako dalje. To je, recimo, potrebno mi je da ocrtam bar ukratko taj kontekst, jer taj moj vlastiti osjećajni kontekst iz kojeg je to nastalo. I knjiga je pisana u jednom vrlo angažiranom tonu, emocionalno angažiranom tonu, htijući da objasni upravo ovo o čemu smo na drugi način pričali govoreći o enciklopediji. Da govori o tome da je to što mi nazivamo Hrvatima u Bosni i Hercegovini jedan, koliko god malen, iz neke velike vanjske perspektive nevidljiv, zanemarljiv entitet, kulturni, etnički, povijesni, da je on sam po sebi u biti toliko povijesno i kulturološki specifičan, samosvojan i zanimljiv, da su za njega samoga pogrešne, pogubne sve one politike koje neće to da vide, a vode se u njegovo ime. Znači, taj ekskluzivitet? Naravno. Dakle, sve politike koje bi htjele da
tu specifičnost, tu na neki način povijesnu ekskluzivnost stvaranja takvog jednog kulturološkog mikrokozmosa kakav je hrvatski u Bosni i Hercegovini, sve politike koje bi htjele da njega nekako zanemare, da ga zaobiđu u ime nekih makroideja, bilo kojih. Pazite, ja sam u toj knjizi recimo napisao jednu tezu, ona je namjerno malo zaoštrena, mogu bi čak reći malo pretjerana, ali je takva upravo zato da upozori na problem. Kako god je za Hrvate u Jugoslaviji, ali ne samo za Hrvate, nego i za druge neke narode, kako god je bio poguban takozvani jugoslavenski unitarizam, koji je u ime jedinstvenosti htio da nekako minimizira, zaobiđe, marginalizira druge, tako je za Hrvate u Bosni i Hercegovini poguban hrvatski unitarizam. Dakle, ona velika ideja o Hrvatima kao planetarnom narodu koji je svuda i svagdje jedan te isti i tu nema šta da se raspravlja. Znate? Dakle, ako hoću da skratim i da završim tu priču o toj knjizi, mogu reći ovo. Ta knjiga je htjela da bude obrana prava na vlastiti mikroidentitet od kojega onda možemo početi graditi sve drugo. Ali prije nego što njega prepoznamo, priznamo i sami sebi istumačimo, ne možemo ništa napraviti. Apsolutno, to je tema o kojoj se sigurno može danima, ne samo satima pričati. Međutim, u posljednje vrijeme kao da postoje određene tendencije koje nastoje revitalizirati neke stvari vezane također za neku vrstu, rekao bih, promicanja specifičnosti identiteta. Konkretiziram, riječ je o tendencijama koje promoviraju poznatu Ahdnamu, dakle, jedan dokument o kojem sigurno su naši gledatelji i čuli i znaju o čemu se radi. Ambiciozno ga se u posljednje vrijeme uspoređuje sa Magna Carta Libertorum i tako dalje. Zapravo, vi ste se ozbiljno suprotstavili prije nekoliko dana, prije nekog vremena, interpretacijama Ahdname u današnje vrijeme, u dnevno-političke svrhe i promicanje nje kao prve neke vrste dokumenta koji se odnosi na ljudska prava. Zapravo, što se želi postići sa ponovnom ahdnamizacijom, da tako kažem, ovog prostora? Pa da, vidite, to je, mislim da je važno na prvom mjestu ovo reći. Ta naša aktualna priča, te aktualne polemike u vezi sa Ahdnamom, samo su znak, ima toga još, ali to je jedan od znakova nezdravosti našeg javnog govora, našeg javnog prostora i naše javne riječi. Zašto kažem nezdravosti? Pa pogledajte malo, to se najbolje vidi ovako. Pogledajte samo konfiguraciju stavova, recimo, o toj Ahdnami. Tu nema diferenciranog mišljenja. Tu nema mirnog, racionalnog, diferenciranog pokušaja da se objasni šta je ta stvar sama po sebi. Tu imate dva nasmrt, da tako kažem, suprotstavljena stanovišta. Tako je. I tu, naravno, već zbog samog toga mi uopće ne možemo govoriti o meritumu stvari, o istini i tako dalje. Ja jesam prije, ali to je već bilo prije 3 godine, pa se to sad povlači, taj tekst stalno se reciklira. Prije 3 godine ili 4 ja jesam reagirao u javno jednim tekstom o tom problemu, ali ja moram reći ovo, što se mene tiče i moje neke javne prisutnosti i moje neke spisateljske djelatnosti, pa ja o toj Ahdnami pišem već 40 godina. Samo što onda kada sam ja recimo pisao literarno o tim fenomenima, negdje 71. 2. 3. tada ni u Bosni, a pogotovo u Jugoslaviji, o tome niko nije htio ni da čuje ni da zna. Nikoga nije zanimalo. Razumijete?
Sad se pojavio jedan novi politički kontekst kod nas koji je odjedanput tu priču, kao i mnoge druge, strašno usijao, ugrijao i ona sada u javnosti, kažem, funkcionira kao predmet svađe, a ne predmet nekog mirnog istraživanja. To govorim zato što... Da, taj spektakularizirajući diskus koji se događa. Ja govorim to zato što je jako važno i u toj stvari, kako da kažem, vidjeti i u interpretacijskom smislu ne podleći toj divljoj, neobuzdanoj interpretativnoj metodi koja sve tumači kako hoće, u toj stvari vidjeti njezin pravi historijski kontekst. I taj tekst koji vi spominjete je napisan upravo u toj težnji da se Ahdnami, odnosno cijelom tom događaju koji simbolizira ta riječ, da joj se vrati njezina izvornost u smislu trenutka povijesnog konteksta u kojem je ona nastala i šta je u tom trenutku značila. A to možemo vrlo jednostavno zapravo istumačiti. Kroz njen sadržaj zapravo. Da, to možemo vrlo jednostavno istumačiti. To oni koji hoće da znaju, znaju. To nije nikakav problem. To je trenutak u kojem jedna u tom času sigurno najveća planetarna politička i vojna sila, a to je Osmansko carstvo, nastupa na Balkanu u seriji osvajanja, idući prema Evropi. I kada Bosna, tadašnja kraljevina Bosna, pada pod tom osvajačkom silom, a u toj Bosni, u tom trenutku, također žive neke različite vjerske zajednice. Jedna od njih je katolička, koju tada u Bosni kao misijskoj zemlji predvode Franjevci. Trenutak je kaotičan. To je jedan od velikih kaotičnih trenutaka Bosne i Hercegovine, kada pada kraljevstvo, padaju institucije, ljudi, jedni bježe, drugi bivaju porobljeni, treći smaknuti i tako dalje. Dakle, to je jedna kataklizma cijele te male civilizacije koja je do tada u Bosni i Hercegovini građena kao srednjovjekovna. Među katolicima se također pojavljuju dvije tendencije. Jedna je tendencija da se bježi pred tom inovjernom silom i da se ide na zapad, tamo ka svojima, što bi se reklo. I druga tendencija koja, sad tu dolazimo na priču o Ahnami, druga tendencija koja je, što bi se reklo, zavičajna, ali ne samo zavičajna, nego koja je u izvornom smislu i evanđeoska. Jer evanđeoska politika, da tako kažem, nije politika moći. Evanđeoska politika nije politika koja kaže mogu biti svoj na svome samo ako ja vladam. Nego je evanđeoska politika nešto sasvim drugo, da to sad ne tumačimo, to ljudi znaju. Tu tendenciju predvode ovi Franjevci srednje Bosne, Franjevci konkretno iz onog kraja tamo oko Visokoga, koje i jest kolijevka franjevačke prisutnosti u Bosni, i taj povijesni legendarni Franđeo Zvizdović. I onda dolazi do tog susreta koji je zapravo jedna politička pogodba. Do tog susreta između sultana Mehmeda II. I Franđela Zvizdovića kao starješine te zajednice. To je opet sve u sklopu velikog koncepta čiji je autor baš Mehmed II. Kao upravljač, a to je onaj koncept milet sistema, unutar kojega vjerske zajednice koje predstavljaju religiju, koje imaju knjigu, objavu, one imaju slobodu vjeroispovijesti i svog identiteta, ali naravno u okviru poslušnosti velikom imperijskom centru i vlasti. I to je dakle jedan susret koji je nadahnut, da tako kažem, prvenstveno i eminentno političkim motivima i sa jedne i sa druge strane. Politički motiv Franđela Zvizdovića je to da opstane, i ne samo da opstane, nego da opstane na taj način da ne mora negirati svoju vjeru, svoj identitet. A s druge strane, Mehmed
sultan ima vrlo jasan politički, ekonomski interes da zemlje koje osvaja ne budu spaljene zemlje, ne budu zemlje koje su do kraja uništene, nego da ih brzo može revitalizirati. A to je onda vezano i za selo, za poljoprivredu, za rudarstvo koje je u tom trenutku vrlo važno u Bosni, a Franjevci su na svim mjestima gdje postoje stara rudarska sve i tako dalje. Dakle, jedna priča koja je historiografski strašno zanimljiva. Ali podložna podatno za manipulaciju. Kada se počne tumačiti iz današnjih politikantskih rezona s jedne ili s druge strane, to je čista katastrofa. Evo, vrlo kratko, znači, u kontekstu toga i kroz ovaj nekakav politički metadiskus, da ga tako nazovem, koristeći jedan konkretni povijesni dokument, kako ocjenjujete današnju političku situaciju ukratko u Bosni i Hercegovini i evo možda odnos Hrvatske i Europske unije naspram Hrvata, BiH, ali i Bosne i Hercegovine u cjelini? Pa to je, kako da vam kažem, najiskrenije govoreći, najviše bih volio o tome više nikada u životu ne reći ni jednu riječ. Prvo zato što sam u proteklih 20 godina strašno puno o tome pisao i na neki način se i iscrpio, ne samo iscrpio, nego na neki način je postalo uopće besmisleno interpretirati aktualnu bosansko-hercegovačku političku situaciju. Zašto? Zato što ona već cijelo vrijeme poslije rata, ali vrlo intenzivno zapravo, to je moja stara ideja i nije samo moja, vrlo intenzivno od 2006. godine, od propasti onoga takozvanog aprilskog paketa, od tada do danas, politička situacija u Bosni i Hercegovini je čisto stagniranje, vegetiranje. Ništa se ne razvija. Sve ovo što mi vidimo, te izbori, te različite postave u vlastima i tako dalje, to je sve simulacija nekog kretanja, a pravog političkog kretanja nema. E sad, to je razlog zbog kojega, kažem, bi ja najviše volio da o svemu to više ne govorim, ali istovremeno to bi bio i razlog za ozbiljne političke interpretatore, teoretičare, analitičare, kako se to danas kaže. To bi bio ozbiljan razlog da se na malo dublji način svi zajedno zapitamo o čemu se tu radi, šta to znači. Ne samo kuda to vodi, znamo mi kuda to vodi. To vodi u sve lošiji i lošiji život, naravno. To znaju već i mala djeca. Ali mene bi, recimo, da imam snagu koju više nemam, mene bi zanimalo šta to znači, o čemu se tu radi, šta stoji u dnu svega toga kao razlog zbog čega je to tako. Jer, pazite, nije normalno, nikako nije normalno da jedna politička zajednica kakva je Bosna i Hercegovina, da ona permanentno živi u takvom stanju, u stanju takve političke pasivnosti. To nužno vodi nekim zaključcima. Zašto je to tako? Kome to odgovara? Ko su ti akteri na političkoj sceni? Jer mi vidimo da aktera ima i to vrlo ozbiljni. Da, i sad pogotovo u posljednje vrijeme se kristaliziraju i nekakvi globalni odnosi. Kome znači ta situacija, prvo ko nju proizvodi i drugo zašto je proizvodi? To se najbolje može vidjeti na priči o takozvanom približavanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Svima su puna usta na pozitivan način zagovaranja toga kursa, a istovremeno rezultati, ovo o čemu govorimo, rezultati kažu da nikome istinski do toga nije, jer niko ništa na tome konkretno ne radi. Prema tome, to jeste neko đavolski neki zatvoreni krug koji stoji, koji proizvodi tu situaciju, a mi zapravo ne znamo, ili bar ne znamo do kraja, zašto je to tako, kome to odgovara, u čijem je to interesu i tako dalje. To je naravno prije svega adresa
svega o čemu govorimo su prije svega domaći politički faktori, a onda sad naše spekulacije idu dalje. Šta to znači s obzirom na angažman ili dezangažman Evropske unije, ovih ili onih drugih centara, ali to je već područje spekulacije u kojem teško možemo nešto pouzdano znati i govoriti, jel? Naravno, otvorili smo, gospodine Lavrenoviću, mnoge teme. Vjerujem zacijelo da ćemo imati sigurno prilike još razgovarati o svim ovim aktualnim temama i pitanjima. Za ovaj put vam hvala lijepo što ste pristali sudjelovati u našem programu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, do sljedećeg viđenja.